iri jwi ndaryumvise, Imana irambwiye ngo hari umuntu ikuyeho imbaraga z'amarozi zari zaramufashe gutera akabariro byari byaranze. Wateye haleluya. Ariko hariho umuntu wari ufite ikibazo cy'umugongo, umugongo wawe wakubabazaga mu buryo bukomeye, ariko ndabona ukuboko kw'Imana kugukoraho. Hari abantu Imana itabaye, hari abantu Imana itabaye, hari abantu Imana itabaye, hari abantu Imana itabaye. Ndiyo ndumva ubutabazi. Haleluya. Ndiyo ndumva ubutabazi. Akira kubohorwa, akira mu izina rya Yesu. Akira urushako mu izina rya Yesu. Akira mama, akira. Hari Benesayi, hari umugabo wari warataye urugo. Nimwumva itangazo mama, dore Imana ikugaruriye umugabo muri iki gitondo. Kandi ukude Benesayi, ukumbivuza niko bibaye. Agaruye umutima. Umva nkubwire, nsoreza hano ukuri kw'Imana. Garura umutima, Yesu aracyakora ibitangaza. Hari umuntu wari umaze igihe afite urusaku rw'urubyaro. Akira kubyara mu izina rya Yesu. Akira urubyaro. Ni ukuri kw'Imana, iri jwi ndaryumvise. Hari abantu muri iki gitondo Imana ihaye urubyaro. Hari abantu muri uku kwezi kwa karindwi Imana ihaye kubyara. Hatesile bene sansokinima. Hari abantu Imana ihaye urubyaro. Beligara desai. Umaze igihe urwaye, ufite umurwayi ubabaje umutima wawe, umurwayi wawe nawe ubwawe hari imbaraga zimanutse gukiza uburwayi. Hari imigozi Imana ibohoye kuba. Ntabwo ujya wishima, uhora ubabaye, uhora uhekenya amenyo. Akira umunezero. Reka mbwire abantu banyumva, abakomeye n'aboroheje, abakuru n'abatoya, abemera Imana n'abatayemera, nta kindi kizagukura muri ibyo bibazo kereka wemereye Imana ugaca bugufi. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Numva Imana ishyize ku mutima wanjye, ibindi ndaza kubivuga ndiwo nsoza. Rambura Bibiliya yawe dusangire ijambo ry'Imana. Dusanga hano mu by'intumwa zakoze ibice 12, turahera kuri 6. Waravuze ngo Herode araye ari bumusohore iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyura ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma ryinjira mu murwa. Rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusangaho. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho haleluya, menye by'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode. Haleluya, wavuze ngo amen. Ikanyiza ibyo ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Reka nsubiremo uyu murongo. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikanyiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Amen.
habura gato Imana irakwiyeretse. Ndagira ngo mvuge gato kuri iri jambo. Iki ni igihe Bibiliya itubwira hariho akarengane mu bantu b'Imana. Rega ntabwo ibingibi ibiba byaba ari iby'uyu munsi, ahubwo Satani yarwanyije itorero ry'Imana kuva kera. Ariko turashimira Yesu ko we ari we nyiraryo kandi afite imbaraga kurusha Satani. Biravuga ngo hari haciye iminsi uyu mugabo witwa Herode bamuzaniye igihanga cya Yohana ku mbehe. Igihe muka Herodiya yari yasabye iki gihanga cya Yohana, barakizana baca Yohana igihanga, abantu bareba bagitambagiza mu birori, abantu bareba bamwe barishima abandi barababara, ariko kubabara kwabo ni kwagira icyo guhindura. Ngo buracya nanone uyu mugome witwa Herode ngo arongera kandi afata Yakobo amwicisha inkota. Nyuma yo kwica Yohana ngo afata Yakobo amutikura inkota. Ngo abantu bareba bari aho ngaho birabayobera, babura icyo gukora, babura icyo bavuga, baratuza. Ngo uyu mugabo abonye ko anejeje Abayuda, Bibiliya ivuga ngo afata na Petero ngo amushyira mu nzu y'imbohe. Icyakora kumufata kwe amufata mu minsi ya Pasika. Ngo amufate mu minsi ya Pasika, amushyira mu nzu y'imbohe, amushyiraho abarinzi bo kumurinda. Ngo bamubohesha iminyururu amaguru n'amaboko. Ariko nibyo nababwiye ngitangira, nababwiye ngo Pastor Xavier ntabwo njya nkunda urukundo rw'amagambo. Urukundo ni ibikorwa. Urukundo rurakora. Ngo abantu b'itorero, itorero rya kiriya gihe ryari rikigira urukundo, ngo bagira umwete wo kumusengera. Baricara baraganira, baravuga bati ejo bundi Herode yishe Yohana amukata igihanga, turaceceka. Ejo bundi afata Yakobo mwene se wa Petero amutikura inkota ku manywa y'ihangu mu ruhame, abantu turaceceka. None ajyanye na Petero, nta muntu ujya kwa Herode ngo azagaruke. Mani tugirire neza yemwe. Ngo bajya inama, baravuga ngo ni byiza ko dufata igihe cyo gusenga. Reka mbwira abantu banyumva, abakomeye n'aboroheje, abakuru n'abatoya, abemera Imana n'abatayemera, nta kindi kizagukura muri ibyo bibazo kereka wemereye Imana ugaca bugufi ukinjira mu masengesho. Yesu niwe waganiriye n'abigishwa igihe kimwe, arababwira ngo bene uwo mudayimoni ntabwo yirukanwa n'ikindi kereka gusenga no kwiyiriza ubusa. Kereka gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana itugirire neza. Ngo abitorero bagira umwete, baravuga ngo ibi bintu nitubiceceka, nituguma gutya nta kizahinduka. Ngo bafata umwanya wo kuba imbere y'Imana. Amasengesho
amasengesho y'abera ashobora guhindura imigambi y'abantu. Twari tubabaye, twari dukutse imitima, imitima yacu yari yuzuye agahinda, ariko data atwibutsa inzira y'amasengesho. Amasengesho banyarwanda, amasengesho bashumba, amasengesho barundi, amasengesho bakristo, amasengesho, amasengesho y'abera bayobozi, amasengesho, amasengesho y'abera baministeri, amasengesho, amasengesho y'abera bajenerali, amasengesho, amasengesho y'abera ashobora guhindura imigambi y'abantu, akuraho imisozi, dekelebene sansonema, haleluya, agasenya ibihome. Ariko data atwibutsa inzira y'amasengesho, amasengesho yirukana kanseri, amasengesho akiza diyabeti, amasengesho yirukana ubukene, amasengesho yirukana karande. Ngo abitorero bagira umwete wo kumusengera. Reka mbabwire, hari ahantu umuntu agera diplome yiwe igatakaza agaciro. Hari ahantu umuntu agera amafaranga ntagire umumaro nubwo ari meza. Nahoze nyavuga nanjye ndayashaka, uwayama muri iki gitondo nakora ibintu byinshi. Ariko hari ahantu agera amafaranga ntagire ikintu akora. Hari ahantu umuntu yinjira imiryango ntigire ikintu ikora. Ukaba ufite abantu bakomeye, ufite inshuti zikomeye, ufite bene wanyu bakomeye, ukinjira muri gereza, bagira ngo bagiye kukuburana, itegeko rikabagonga, bakababwira ngo nibyo koko ni mwene wanyu, nibyo koko nubwo uri generali, uyu ni so wanyu, ni papa wawe, ariko dore itegeko rivuga ngo yakoze ibi agomba igomba kugenda gutya. Hari ahantu winjira, tuvuge wenda muri koma, amafaranga yawe ntuzibuke ko n'abakuri konte ntagire ikintu akumarira, amasengesho akaba ari yakubohora. Ariko abantu mukunda gusenga mwateye haleluya rata. Amasengesho, reka nkubwire nshuti yanjye, muyobozi muyoborwa, satani yakwambuye ikintu gikomeye. Satani yakwambuye impano ikomeye. Satani yagutwaye ikintu cy'umumaro, kuko yakwambuye kwiyiriza, kuko yakwambuye gusenga, kuko yakwambuye kuba imbere y'Imana, kuko yakwambuye kubyuka saa 9, kuko yakwambuye ayayaya. Niyo mpamvu ubona ibyaha byakwinjiriye. Niyo mpamvu ubona ubusambanyi busigaye bwarakubayeho karande. Aya masengesho wasengaga yajyaga kubita karande z'ubusambanyi ziwanyu. Niyo mpamvu usigaye ubona amarari yabaye ibara kuri wowe.
niyo mpamvu ubona ugerageza kurwanya guca inyuma y'umugabo bikakunanira ukisanga wamuciye inyuma. Niyo mpamvu ugerageza kurwanya guca inyuma y'umugore wawe ugasanga wabikoze, wagabanyije kuba imbere y'Imana. Hari ahantu amafaranga adakora nubwo tuyashaka. Mugira ngo Petero ntiyari afite bene wabo? Mugira ngo Petero ntiyari umurwanyi? Petero yari uwo mu bwoko bw'Abaziroti. Aba bantu ni abantu bavukiye ku mazi, bari abantu b'ibihaganyare binini bikomeye, ibigabo by'ibigango. Bari abantu bazi iby'intambara, agukubita igipfunsi ntibagarure, ariko bamukubitemo ipingu ibyo kurwana birarangira. Bamukubitemo umunyururu, bamuha abasirikare bamuhagarara hejuru n'imbunda, kwinyagambura no gutera umugeri biranga, ngo bamwinjiza muri gereza, ngo ab'itorero bagira umwete wo gusenga. Reka nkubwire, hari ibintu bibiri bizagutsindira icyo kigeragezo, bizatuma wakira umugisha bitatu. Icya mbere ni ukwihana ibyaha ukabana n'Imana wejejwe. Icya kabiri ni ukurambura, ni ugusenga. Yego, gusenga. Icya mbere ni ukwihana ibyaha. Icya kabiri ni ukuba mu mwanya w'amasengesho. Se sinshoje nshatse sinataha, ubu hari utumviza. Icya gatatu ni ukurambura ibiganza ugatanga. Reka mbisubiremo. Icya mbere ni ukwihana ibyaha. Icya kabiri ni ukuba mu mwanya w'amasengesho. Amasengesho ashobora guhindura ibintu, ashobora guhindura imigambi y'abantu, ashobora guhindura imigambi y'ababisha, ashobora guhindura imigambi ya Satani, ashobora gukuraho imisozi. Amasengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Amasengesho. Icya mbere ni ukwihana ibyaha. Nicyo tubereyeho, nicyo gitumye ndi hano, nicyo gitumye nicaye aha, ni ukugira ngo wihane kuroga, wihane gusambana, wihane kunywa inzoga, wihane guterekera, wihane kunywa itabi, wihane umujinya, wihane ubugome, wihane amoko, wihane, ubabarire. Hanyuma icyo ni ngiyo misiyo ya mbere itumye nicaye, kwihana ibyaha. Icya kabiri ni ukuba mu mwanya w'amasengesho. Twasenze Imana, ariko Mana uzadusubiza ibihe byacu. Mana ishimwe. Icya gatatu ni ukurambura ibiganza ugatanga. Ariko utunga amafaranga angana atyo, gukuraho ibihumbi 10 ngo ugaburire umuntu bikakunanira. Utunga amafaranga angana atyo ukabana n'umuntu utagira mituweli, kandi ngo urasenga. Kwizera kutagira imirimo, mw'abakristo mwe kurapfuye. Pastor duhanurire, Imana iratuvugaho iki? Ariko Bibiliya iravuze ngo ab'itorero bagira umwete wo gusenga. Twihute. Ngo bagira umwete wo gusenga. Umva icyo nkundira amasengesho. Iyo wasenze, Imana ishobora gukora yavuze cyangwa igakora itavuze. Ndabizi uyu mwanya ngiye kumara, hari abantu bagiye gukurwaho iminyururu, hari abantu bariho babohoka, hari imbaraga z'Imana zatangiye kubohora abantu. Kubera iki? Twasengeye uyu mwanya. Haleluya. Ngo ab'itorero barasenga, amasengesho arazamuka. Umuririmbyi wa 62 mu Gakiza ndibwira yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana, iyiguma mu rugo yisengemo, iyiguma mu rugo yiyirizemo, iyiguma mu rugo yishakemo Imana. Gabanya ifiriti n'umuceri, aho wabiririye ntacyo byakumariye. Gabanya kwirirwa kuri WhatsApp na Facebook ureba bambaye ubusa. Gabanya kureba amaporono n'amafilime adafite 12. Wegera Imana. Haleluya. Ngo barasenga, amasengesho aratambuka, ngo agera imbere y'Imana. Haleluya.
etakerebenisayinimora ngo agera imbere y'Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo akomanga urugi ashaka kureba Imana, ngo akomange arinjira. Imana irabaza ngo niki cyabaye? Bati ni Petero, kandi Herode nawe agiye kumwica. Vuga ngo marayika aramanuka. Fatira uwo muntu ugabo wawe muri kumwe, umubwire ngo marayika aramanutse. Mubwire ngo marayika azanywe no kukurengera. Mubwire ngo Imana izanywe no kukurengera. Mubwire ngo humura, Imana iraturengeye. Mubwire muri urwo rugo, mubwire ngo Imana irakurengeye. Haleluya. Mama, Imana irakurengeye. Papa, Imana irakurengeye. Muri iki gitondo Imana irakurengeye. Muri aya masaha Imana irakurengeye. Aho wicaye Imana irakurengeye. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo aho ngo marayika w'umwami Imana aramanuka kubera amasengesho, ngo yinjira muri gereza abarinzi batabimenye. Reka mbabwire, iyo twasenze abanzi bacu batungurwa n'ibisubizo byacu. Reka nkubwire ko abanzi bawe bagiye gutungurwa n'ibisubizo byawe. Nimunyumve neza, iyi Mana yacu ntabwo ikangwa nuko turi muri guma mu rugo. Nubwo turi muri guma mu rugo, Imana yo ntabwo iri muri guma mu rugo. Oya, ibitangaza biracyakoreka. Haleluya. Nyumva neza, muri biro y'Imana, muri ministeri itanga akazi, Imana iyo ministeri iracyakora. Hehe. Nubwo turi muri guma mu rugo, muri ministeri mu ijuru, ministeri ishinzwe kugukiza indwara iracyakora. Akira gukira. Haleluya. Nubwo turi muri guma mu rugo, ariko mu ijuru ministeri ishinzwe kugaburira abantu iracyakora. Imana yo ntabwo iri muri guma mu rugo, ni wowe uri muri guma mu rugo. Imana y'akazi kayo karakomeje. Haleluya. Imana iracyakora. Ngo aho Petero yari afungiraniye, ngo marayika w'umwami Imana yinjirayo, abasirikare batabimenye. Kandi umva ngo uko byari bimeze, bwari buke bagasohora Petero. Buri buke ngo ukorwe n'isoni. Habura gato ngo umware, habura gato ngo isoni zigukore. Mbonye wakira igitangaza, mbonye Imana igutabara, mbonye Imana ikubohora, mbonye Imana ikingura imiryango, mbonye Imana igukiza indwara, mbonye Imana igukuraho igisuzuguriro. Hayiwe, mbonye Imana ibohora ibyawe, mbonye Imana izitura ibyaziritswe. Haburaho gato ngo usebe. Wavuze ngo amena. Aho ngaho Bibiliya iravuga ngo marayika aramanuka yinjiramo, ngo akoma Petero mu mbavu, avuga ngo byarangiye. Mu bantu byararangiye. Reka ngutangarize ko ku Mana bitarangiye. Ku baganga byararangiye, kuri bene wanyu byararangiye, mu nshuti zawe byararangiye, mu muryango byararangiye. Nta cyizere bakubonamo, nta ejo hazaza bakubonamo, muba mukorana byararangiye. Ariko ku Mana ntago byarangiye. Imana iracyakora. Abumva ari byo muvuge ngo amena. Imana iracyakiza indwara, Imana iracyakiza sida, Imana iracyakiza kanseri, Imana iracyakiza diyabeti. Ikiganza cya Yesu kiracyakora ibitangaza. Ikiganza cya Yesu kiracyatanga promosiyo. Ikiganza cya Yesu kiracyasubiza abantu. Ikiganza cya Yesu kiracyakuraho imisozi. Ikiganza cya Yesu kiracyakiza ibibyimba. Ikiganza cya Yesu kiracyakiza umutwe. Ikiganza cya Yesu haracyarimo amakwe. Mu kiganza cya Yesu haracyari mu rubyaro. Akira kubyara. Umaze igihe ubisengera, umaze igihe ubisaba Imana, byakira. Mu kiganza cya Yesu haracyarimo misiyo. Umaze igihe usengera mishoni, ubwira Imana ngo niho umugabo wawe misiyo, yakire mu izina rya Yesu.
umaze igihe usenga Imana uyibwira ngo nibakure mu bukode, reka nguhire itangazo mu biganza bya Yesu. Ikiganza cye, ibiganza bye biracyakora ibitangaza. Ndumva imbaraga z'Imana kandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibiganza bya Yesu biracyakora ibitangaza, biracyakuramo kanseri, akira urubyaro, akira guheka, akira kubohorwa, akira kuzingurwa, akira gukurwaho igisebo, akira gukurwaho inyatsi, akira umukiriya mu izina rya Yesu. Ngo marayika yinjiramo, ngo akomanga Petero mu mbavu, yarasinziriye. Aramubwira ngo Petero kanguka. Petero ngo arakanguka, aramubwira ngo byuka n'ingoga. Arabyuka. Umva nkubwire, yewe umaze igihe waraguye we, iki ni igihe cyo kubyuka n'ingoga. Imana iragushaka, Imana iragushaka, Imana iravugana nawe ngo byuka n'ingoga. Ramubwira ngo byuka n'ingoga. Bibiri iravuga ngo arabyuka, ngo abyuke. Aramubwira ngo kenyera umwitero wawe, arawukenyera. Haleluya. Ngo aramubwira ngo kweta inkweto, arazambara. Amujya imbere, aramubwira ngo nkurikira. Ibyabaga byose bagiraga ngo yagiraga ngo arabirose. Ngo bageze ku rugi rurakinguka, akira gukingurirwa urugi. Ariko ibintu byose byabaga Petero yagiraga ngo ari kubirota. Umva nkubwire, hari imbaraga z'Imana, hari ibigiye kuba ugire ngo urabirota, hari ibigiye kukubaho ugire ngo urabirota. Imana igiye kugutabara ugire ngo ni inzozi. Imana igukije indwara uri kugira ngo urarota, ariko ibyo birimo birakubaho, birimo birakubaho. Dore Imana itanze amahoro mu rugo rwawe. Dore Imana ikugaruriye umugabo. Dore Imana itanze ubwumvikane. Dore Imana irakwishyuriye. Dore Imana iragutabaye. Dore Imana irakubohoye. Dore Imana igukije umutwe. Haleluya, haleluya. Ndabona marayika gutera urushinge. Yewe umaze igihurira we, hari ibintu Imana irangije. Ngo agira ngo arimo arabirota. Ariko marayika amubwira ngo nahaguruke, ngo hari iminyururu yari imuboshye. Ndashaka kuvugana n'abantu bari bamaze igihe baboshye. Urabizi ko wari umaze igihe uboshye. Hasa n'utera intambwe, vaho hantu uri, egera imbere, rambura ibiganza. Haleluya. Reka nsubiremo, vaho hantu uri, tera intambwe, imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, esheshatu, zirindwi. Rambura ibiganza, simbuka inshuro zirindwi, vuga ngo ndabohotse. Ubivuga inshuro zirindwi. Haleluya. Hari imbaraga z'Imana zimanutse kukubohora. Wajya guhanura byari byarahagaze. Imana irakubohoye, ongera uhanure, ongera werekwe, ongera uvuge indimi, ongera usubire mu rugo rwawe, ongera ushake, akira inkwano, humura. Imana iracyakora ibitangaza. Ngo agira ngo arabirose. Bibiri iravuze ngo amusigaho, agaruye umutima. Umva nkubwire, nsoreza hano ukuri kw'Imana. Garura umutima, Yesu aracyakora ibitangaza. Hari umuntu wari umaze igihe afite urusaku rw'urubyaro. Akira kubyara mu izina rya Yesu. Akira urubyaro. Ni ukuri kw'Imana, iri jwi ndaryumvise. Hari abantu muri iki gitondo Imana ihaye urubyaro. Hari abantu muri uku kwezi kwa karindwi Imana ihaye kubyara. Hatesile bene sansokinima. Hari abantu Imana ihaye urubyaro. Oh beligara desai. Umaze igihe urwaye, ufite umurwayi ubabaje umutima wawe, umurwayi wawe nawe ubwawe. Hari imbaraga zimanutse gukiza uburwayi. Hari imigozi Imana ibohoye kuba. Ntabwo ujya wishima, uhora ubabaye, uhora uhekenya amenyo. Akira umunezero. Ngo agaruye umutima,
amenya ko ibyo marayika akoze ari ukuri. Ndagira ngo nsoze agaruye umutima, amenya ko ibyo marayika akoze ari ukuri. Mfatira uwo muntu ukuboko muri kumwe, ikiganza, senge mubwire ngo ibyo marayika akoze ni ukuri. Mubwire ngo akira imbaraga z'Imana. Mubwire ngo ibyo marayika akoze ni ukuri. Aguhaye akazi, ubwire ngo aguhaye urugo, ubwire ngo aguhaye inzu, ubwire ngo agukije ubukode, ubwire ngo iby'Imana ikoze muri iki gitondo ni ukuri, irakubohoye. Data, mu izina rya Yesu, turagushimiye ko hari ibyo ukoze muri iki gitondo. Turagushimiye ko hari abantu bohoye muri iki gitondo. Turagushimiye ku bw'aba bantu bohoye. Turagushimiye ku bw'iyi migozi uciye. Turagushimiye ku bw'aba bantu ugiriye neza. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye kubw'imirimo yawe. Turagushimiye. Reka mbabwire inshuti zanjye, ndabona ineza y'Imana. Ndabona abantu bari barazengerejwe n'inyatsi. Ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana yirukanye inyatsi. Haladevo yasika. Haleluya. Umaze igihe ubabara umutwe, akira gukira. Ndumva imbaraga z'Imana. Oh, leziri bini sansonema. Nyumva neza, hari abantu Imana itunguye muri iki gitondo. Akira. Umaze igihe ubabara mu nda, akira gukira. Hari umuntu wari warafashwe n'indwara yo kuva. Ndiho ndumva ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo ningutangarize wowe. Imana ihagaritse iyo soko y'amaraso, iyo soko yo kuva, iyo ndwara uwo muzimu wari waragufashe, none arakurekuye. Hari umuntu wari warabuze imihango, umaze igihe kirekire warabuze imihango. Umva iyo benima, Imana irakubohoye. Haleluya. Hari umuntu wari ufite ikibazo cy'umugongo, umugongo wawe wakubabazaga mu buryo bukomeye, ariko ndabona ukuboko kw'Imana kugukoraho. Hari abantu Imana itabaye. Hari abantu Imana itabaye. Hari abantu Imana itabaye. Hari abantu Imana itabaye. Ndiho ndumva ubutabazi. Haleluya. Ndiho ndumva ubutabazi. Akira kubohorwa. Akira mu izina rya Yesu. Akira urushako mu izina rya Yesu. Akira mama, akira. Hari Benesayi, hari umugabo wari warataye urugo. Nimwumva itangazo mama, dore Imana ikugaruriye umugabo muri iki gitondo. Kandi ukude Benesayi, ukumbivuza niko bibaye. Hariho abantu Imana igendereye. Hari abantu Imana igendereye. Ufite uburwayi bw'amaguru. Ubwo burwayi, ayo maguru Imana yakozeho. Ayo maguru Imana yakozeho. Akira kubohoka. Akira. Ufite ideni ryakuzengereje. Ufite ideni ryakubujije amahoro. Ufite ideni ryabujije ubuzima bwawe amahoro. Ufite ideni riguhagaritse umutima. Dore Imana iciye inzira y'uburyo bwo kwishyura. Akira. Ndagira ngo dusenge. Haleluya. Ufite ikibazo cy'amaso. Hari abantu Imana ikije amaso muri iki gitondo. Imana ikuye inzara mu rugo rwawe. Imana iguhaye perime. Haleluya. Umva, hari abantu bakiriye umugisha. Hari abantu Imana iciriye inzira yo kwakira amafaranga.
hari abantu Imana ihaye amafaranga, nimwumve itangazo. Hari abantu Imana ihaye amafaranga, reka desika, reka mbisubiremo, hari abantu Imana ihaye amafaranga, none ku cyumweru kugeza ku wa gatatu hari abantu muzaba mwamaze kwakira amafaranga. Iki cyumweru mugiye kwakiramo amafaranga. Uyu mugisha w'aya mafaranga numara kukugera mu ntoki, nawe ntuzarya icya 10, dore ko mwabaye abajura. Mama, nyumva neza, hari abantu Imana yishyurije. Ndagira ngo nsenge Mana yanjye ko numva imbaraga z'Imana. Hari abantu Imana yishyurije, hari abantu Imana irenganuye, hari abantu Imana iburaniye, hari abantu Imana ifunguye. Izo manza Imana iraziburanye. Mana turagushimiye. Derisara bene grome. Hariho umuntu wabaye ikiremba, urimo uranyumva. Hari umuntu wabaye ikiremba, nawe ntuzi uko byagenze. Ndagira ngo ngutangarize ko nonaha uyu mwanya nushake nkibivuga nonaha ube tayari. Madamu wawe umwegera umubwira uti Imana ikoze igitangaza. Erega ibi mbabwira byambayeho, byigeze ndabizi uko bigenda, byigeze bimbaho, ibintu biranga neza, imashini yanga gukora, iwanjye induru ziravuga. Fatana na madamu tujya ibyumba, ndamubwira nti tujye mu mazi. Rero ndumva hari igitangaza. Erega mfite Imana ituye muri nge, ntabwo ndi umuhanuzi ushakisha, ntabwo ndi umuhanuzi w'inzara. Hari umuntu Imana ikijije uburemba nonaha. Ndabizi neza ko mu kanya hari abantu bari bushima Imana, ariko ndahiye ukuri kw'Imana nonaha hariho umugabo wa ibintu byari byaranze nonaha birakunze. Iri jwi ndaryumvise, Imana irambwiye ngo hari umuntu ikuyeho imbaraga z'amarozi zari zaramufashe gutera akabariro byari byaranze. Wateye haleluya. Ariko ndagira ngo dusengane Imana, ndagira ngo dusengane Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye ko hari abantu bohoye. Yego, hari umuntu wari ufite ikibazo cy'umutima, akira gukira mu izina rya Yesu. Turagushimiye ibyo ukoze, tugushimiye imirimo yawe mu izina rya Yesu, amen. Nimero yanjye igendanwa ni 0788 29 83 48, 0782 29 48.